سلام تخطاتلتنا الشانل كما كان يخم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يوم أمبار لومي حدا كابتي بلو زخونة جيوبوليتيكا عالمنا حدش كرتن حدش معزنن حدش السلالفان نملو قلحتا ناي بوليتيكا ناي جيوبوليتيكا نزكاتاتلو دما أزيزة قرم كستات كنرهينا زا فيديوز يا بزح مهارن بزح حقا داسن حبريتان فلتاتني زلوا كسام مودا تتسميمكم كتريوا دما بتحتنا حتىكم مخنياتو ازي بقد كانت زوبانات رايت كورس نيرترا نقول التاسلالفا ويد ما نتي جلوبال وورلد اوردرز بلوتنا علم حيلي اسلالفاون سربة تخاوي ويكا مسرت هولو تخبروا لزغل ويكا حدش كرت كم زحس كبر زغلي ستري وزل لهم اتي بريزنت ناي روسيا فلاديمير بوتين ناب ميدل ايست ويكا ما اكلاي مبرا قدام ما يمغشو دحرنا ويحوان ناب امارات ابزبص حلو ناي نجاوس عينة كبابلا نزخون يكون بريزنت ناي أمريكا ونجيرو موزي فلت أبنوي حوان فلو يا كبابلا جيرو موزي دما بعالم درجة كنسأل زي حسبوه بريزنت ناي راش ناي عالم نايو سلازي بوتين أبكال عالم تنصلو خقات ما قطع بوخ لمس هاجرو بقطع باخت لمس تحاسبه بنصارو رويال اكسبتانس ويك كبابلا كم استقبرلو أب إمارات نريلنا so it was بتعمي زجرمن معرباو عالمنا أمريكا ما كسب كندي شوك فتر لهم كم زلوا سنه لكن رينا أبي إمارات رايقنا يكونن كم ز عينة رويال كبابلا تغيرلو كابو بزيف اللي عب سعودية عب زخدلون فلو يا كبابلا فلو يكبر توهيبو مالتيو سلازي أبو جناي وديني زلت جيوبوليتيكا أوفنسيف بلوي متكعتنا جيوبوليتيكا وين دبلوماسي بوتين أو جوزولو ناي وتهدرو دي كونس ناي دبلوماسي أزيو أجرامن مع زناتو دما إنها تغير زمت زلو أزقنا بوتين ترى يكونن بتحريت من تسلفهم كم زلو أبزكن رينا بتعم زجرم عينة السلالفين عن رزلنا تزلو كنت هدما نعلم نمر أي سلزليو زلو أبتاخي بطاطاتهم. Спасибо, Ваше Высочество. Прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение. يا صاحب بقلتي بعرب نتي بعرب بقام قومن نملو عالم كم زغبر تدنزناتاتاتهم تزراربولو زلو نعلم كم زسمع يم زغبرو زلو زخا رايلكا نتي دبلوماسينا عالم ابزل على تربين Эти планы. طبعا طرأت هناك بعض تغيرات بخصوص جدول الأعمال نحن نعرف ذلك. Но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. ولكن في المملكة العربية السعودية كي أرحب بكم. Договорились. На протяжении отношения приобрели, Саудовская Аравия здесь. التنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني أيضا سوف يعزز أمن الشرق الأوسط وأمن العالم. المهم كبتري وزل لهم very interesting كنتاتنا زلنا قد من أبتي عند أناليسيس متاونا أب سوشيال ميديا علم ملو شيرت قبرو زلا بفلاي زيا فيديو زيا نبزو حسب زقرمتها 4,000 كيلومتر زخون قعزو كاب موسكو ني إمارات كما تسخلو بوتين نفرتو كينات ناتو سبيشال ليفل F-16 دين ولا F-35 سبحالا نفرتو كينات عجيبنو متين ن4,000 كيلومتر نداد خيملا كما يجرن كيدن انت عينت بقعتي زلون زن نفرتي بزبلك دما بزح عزارا بكوينلو بزح تنتنا وتهدراو بقعد ما تغيرلو سلازا مونغدك چو سلازغل ويغله نعون مكلخال فول وتهدراو عقم زحازا 4 نفرتي ن4,000 كيلومتر زخون قعزو أسنينو متين إيزو بحال زلو زون حدا كابتي أزارا بار استخوين زلو ناو أبتك عندي جيوبوليتيكاوي أناليسيس نغناتينا نا أمريكا قبر ملس خانتاي مسل كرينا let's listen please like قبرو support قبرو زي channel ناتكم دقف أمنا قدا سنة الله نابلكم مجمريا بزي كنجمرينا let's start with this one. 6 months ago, we told you about an alliance that's taking shape. CHIMS, China, Iran, Moscow, Saudi Arabia. And over the last 48 hours, we've seen developments. قد مشدش تورحي بزحات ناي جيوبوليتيكا ناي ما كلاي مبرقوي ناي عالم ون زتنبيو ويستزاربو حبريتان تاينيرو حدش برت زخونه جيوبوليتيكا وكيدان ويكا السلالفا ناي زربا يكون خا ناي تكبر السلالفا يقاو مالو نسد ما انت يزبل the great China عباي تشاينا مالتي ز هنداسيت ناي زخلو ولا بز حجي زلو سيلي تشاينا تزيلت هنداسيت ناي زخلو كن تشاينا مخانا زنغرلا the great China إيران موسكو سعودي أرابيا بلاس حجي كو من كوينالا UAE سلازي إذا كده نزي تشيمس لو منيرم حجي كن اكستندد كوينلو من البات عندكو سغلو لهم إذا أصل الفازي كسب كندي حدا أقدا سنة كل وكم زغل نا أمريكا ما كسب كندي أنا أمريكا يوروبا كسب كندي
ናይ ሞራል ውድቀት ከም ዝኾነ ወይ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲን ናይ ከምኡ ናይ ጽልዋ ውድቀት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገር listen now carefully what's happening here ብናይ ብዝተፈላለየ ዳይሬክሽንስ ብናይ ኤውሮጳት እንተና ብናይ ኣሜሪካ ብኩሉ ክንሪኦ ኢና ከመይ ይርኢዎ ኣለዉ እዚ ኩነታት which confirm that new equations have been established with long-term strategic consequences. Chimps, China, Iran, Moscow, Saudi Arabia with the UAE in close strategic formation. The allies also now form a ring around the oil-rich Caspian. Azerbaijan on the western coast of the Caspian could become the next partner, securing Russia's southern frontiers. The beginning may have been on some ambitious planning board for a while, but the world was witness to a dramatic beginning when Beijing early this year brokered Saudi Arabia and Iran's diplomatic relations. American policy, which since the Iran Revolution in 1979 has centered around a confrontation between Saudi Arabia and Iran, was left in scattered pieces, to say the least. So this is ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ንዛረብ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ በይናይ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ሓደ እዚን ሃገራት እንጠቕሰን ዘለና ብፍላይ ማእከላይ ምብራቕ ማለት እዩ ኢራን ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ስዑድያ ብፍላይ ስዑድያ ማለት እዩ እዚን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ልዕሊአን መን ወስኸለን ሩስያ ወስኸለን ኣርባዕተ ተንዛዓበያ ነዳዲ ዝቕርባ ንቁጠባ ናይ ነዳዲ ዓብ ፅልዋ ዘለወን ኣብ ውሽጠን እውን ዓብ ሪዘርቭ ዘለወን እየን ከምኡውን ናይ ቃዝ ናይ ካልኦት ዘለወን ካልኦት በዓል ቀጠር እውን ተሪኻ ምስዚአን ክልቲአን ሃገራት ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ብዙሕ ዝምድና እዩ ዘለወን ብንየ እውን ኣዘርባይጃን ትበሃል ሃገር ኣላ ትርኪ እውን ናቦም ዝቐረበት እያ ተርጂሙሎም ብዲፕሎማሲ ይኹን ብፖሊሲ በተሓሳስባ ናብዚኣቶም እያ ትቐርብ ኦኬ so ነዚ ኩሉ ዝሃንደሰት መን እያ ቻይና እታ መፍትሕ ድማ በያ ነይራ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ወይ ከዓ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ከምዚ ኣፍ ደገ ገዛ እያ ትብሎ ኣሜሪካ ናታ ሓዛእቲ እዩ ነይሩ ብዓይኒ ፖለቲካ ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ጽልዋ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ብመንኮርኮር ናታ ወይ ከዓ ብናታ ስለያዊ ሓበሬታ ናይ እስራኤል ተጠቂምካ ማለት እዩ እቲ ቦታቲ ናቶም ሕዛእቲ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዛእቲ እዚ ቻይና ስትራቴጂክ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ስጉምቲ ወሲዳ ስጉምቲ ድማ መን እዩ መፍትሕ ናይዚ ኩሉ ዞባ እንድሕር ኢልና ኩለንተን ሃገራት ኢራን እያ ስግኣት ናትና ስለ ዝብሉ ኣንጻር ኢራን ድማ ውሕስነት ኣሜሪካ ክበኩም ኢላ ነዚ ጽልኢ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ዘሎ እናፈብረኸትን እናራሰነትን ነቲ ናታ ቁፅፅር ኣብቲ ዞባ ናይ ሴኪሪቲ ቁፅፅር እዩ ዘለዋ ናይ ነዳዲ እዩ ዘለዋ ንዕኡ ትጥቀመሉ ነይራ ቻይና ድማ ፅቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ገይሮሞም እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ኢማራት ከምኡውን ስዑድያ ብቁጠባ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸዳ ይደልያ ከም ዘለዋ ርያ ኣላ ስለዚ ናብ ቁጠባ ትራንስፎርሜሽን ክገብራ እንተኮይነን ናይ ወታደራውን ዝኾነ ይኹን ስግኣት ናተን ክእለ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ዙርየን እቲ ስግኣት ድማ ናይ ስዑድ ዓረብ ይኹን ናይ ኢማራት ክልቲአን ካብ ኢራን ክመፅእ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ነዚ ናይ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ተግባር እውን ክኸውን ዝኽእል ኢራን ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዋ እያ ብስነ ሓሳብ ከምኡውን ብሃይማኖት እውን ሸዓ ስለ ዝኾኑ ፍልልይ ኣለዎም እዩ ስለዚ እንታይ ገይሮም ኢሚድየትሊ ነዚኣ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ዩክሬን ተኣሊኻ ከላ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ምስ ኤውሮጳን ገለመለ ናብኡ ክጨፋጨፉ ከለዉ ሰተት ኢላ ኣትያ ብሕቡእ ብምስጢር ማለት እዩ ንኢራንን ንስዑድያን ኣብ ጣውላ ናይ ስምምዕ ኣምፂኦም ስምምዕ ሰላም ከም ዝፍርሙ ገይሮሞም ብቁልጡፍ ድማ ኣሜሪካ ኢዳ ከይትእትወሉ እዚአን ሃገራት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘመንዎም ቀልጢፎም ኤምባሲታቶም ተቀያይሮም ንግዲ ክጅምሩ ናይ ሰላም ዘተ ከምኡውን ናይ ኩዕሶ እግሪ ስምምዓት ክገብሩ ገይሮሞም እዚኣ ሙቭ እዚኣ ንኣሜሪካ ቶታሊ ሾክ እዮም ገይሮምሎም ምክንያቱ ካብ ትፅቢት ናቶም ወፃኢ ነይሩ ብተመሳሳሊ ድማ ጆ ባይደን ኣብቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ምስ ጀመረ ናይ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘጋጠመ ንስዑድ ዓረብ ከለሳልስ ገለመለ ኢሉ ምስ ከደ ኣይኮነን ክቕበልዎ ሕማቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝኾነ ከየስለጠ ክምለስ ተገዲዱ ማለት እዩ ስለዚ ሓርፋፍ ዲፕሎማሲ ናይ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኢማራት እውን ተመሳሳሊ ከሎ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ነቲ ዕዳጋ ክረጋጋእ ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ ብተደጋጋሚ ክሰምዕዎ ከም ዘይደልዩ ምክንያቱ ድሌታትና ተማልኡልና የለኹም ንኣሜሪካ ብምባል እዚ ኩሉ ድማ ካበይ መፅኡ ኣሜሪካ ናይ ሴኪሪቲ ውሕስነት ክትህብ ከም ዘይትኽእል ርዮም ኣበይ ርዮሞ ኣብ ኢራቅ ርዮሞ ኢራቅ ኣትዮም ንኢራቅ ገዲፎማ ወፅዮም ሕንፍሽፍሽ ኣትያ ኣላ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሃገር ክንቅይር ኢና ንጣሊባን ከነጥፎ ኢና ኢሎም ናብ ጣሊባን ገዲፎማ ወፅዮም ኣብ ሱርያ ከምኡ ኣብ ሊብያ ከምኡ ስለዚ እዞም ሃገራት ዓረብ እንታይ ኢሎም እዞም ኣሜሪካ ብኣፎም እዮም ዝብሉ እምበር ብተግባር ሴኪሪቲ ናትና ከውሕሱልና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ በዓልና ብዲፕሎማሲ ጌርና ሽግርና ክንፈትሕ ኣለና ቁጠባና ክንዕቢ ክንክል ኣለና እቲ ነዳዲ ናትና ከዓ እዚኣ ድማ ተኣገዳሲት ነጥብ እያ ነዳዲ ናትና መን ይቀንዲ ዝገዝኣልና ዘሎ ኢሎም ኣሜሪካ ነዳዲ ትገዝእ እያ ምክንያቱ ነዳዲ እያ ትሸይጥ ዘላ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ምጉሩባት ብዙሕ ኣይዋፅኦም ኢናኦም ቀዳመይቲ ነዳዲ ኣብ ዓለም ትገዝእ ኣብዚ እዋን እዚ መን እያ ቻይና እያ ምስ ቻይና ዲፕሎማሲ ዘድልዮም ቻይና ግን ነዳዲ ጥራይ ኮነት ትገዝእ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሃገር ምቕያር ድማ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዋ ኣብ ዓለም ቻይና እያ ስለዚ ነዳዲ ሂብካ ኢንቨስትመንት ቻይና ድማ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ቴክኖሎጂ ክገብሩልካ ትዕድሞም
ቻይና ድማ ከምኡ ንኽትገብር ድልውነት ኣለዋ ንግድን ቢዝነስን ቀዳማይ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ናይቲ ቀንዲ ዓለም ለኻዊ ፅልዋ ንሶም ክገብርሉ ዝኽእሉ እዮም ብሓይሊ ብወታደራዊ ብውግእ ኣይኮነትን ቻይና ወሪራ ዝሓዘት ሃገር የላን ክሳብ ሕጂ ኢንፋክት እታ ታይዋን ትበሃል ኣብ ድርቂ ኮይታ ዘላ እውን ንዓውን ክትቆፃፀር ወታደራዊ ስጉምታ ይወስድን ስለዚ ሃገራት ምስ ቻይና ንኽሰርሓ ብዙሕ ድፊት ኣለዎን ኣሜሪካ ኸ ዝኾነ ክትቅርበ የብላን ብጀካ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ብውግእ ሃገርካ ዳይዝዓኒ እምበር ፀጥታ ክመፅእ ኣይክእልኒ ኣብ ኢራቅ ሪኦሞ ኣብ ሊብያ ሪኦሞ ኣብ ሱርያ ሪኦሞ ከመይ ዝበለ ሃገራት ስለዝዓነዋ ስለዚ ካብኡ ተማሂሮም እዚ ሓድሽ ክዳን ይቆም ኣሎ ነዊሕ ትንተና ሂበኩም ኣሎ ቢካዝ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቨሪ ቨሪ ስማርት ሙቭ ምዃኑ ብመንፅር እዚ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ርኢና ኣብ መወዳእታ ክዛረብ እየ ብዛዕባ Washington could not hide its shock and since then has been trying to patch together these pieces. Now, you see, Moscow has stepped forward to seal its part of the deal. The Russian President Vladimir Putin, who has preferred to stay in his own country ever since the International Criminal Court, remember, issued orders for his arrest on the charge of kidnapping Ukrainian children to Russia during the war, has stepped out of Russia to visit the UAE and Saudi Arabia. Remember, neither Putin nor Xi came to Delhi for the G20. It was the second time, in fact, that Putin had cancelled a visit to India. Putin has left Russia only twice. So, ኣብዚ ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ኢቨን ክልቲኦም ፑቲንን ጂጂፒንግ እንታዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስትራቴጂካሊ ኣብቲ ዓብይ ዋዕላ ዝበሃል ናይ G20 ዝበሃል እውን ክሳተፉ ይደለዮም ክልቲኦም ኣይመፁን ናብ ህንዲ ከሎ ህንዲ ከዓ ኣካል ናይ ብሪክስ ከላ ስለምንታይ እዩ ናብኡ ዘይመፁ ህንዲ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነታ እናዓበየ ስለ ዝኸይ ዘሎ ኣይ ቲንክ ኢቨንቹዋሊ ካብ ብሪክስ እውን ከውፅዋ ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል ገምጋም ኣለና ምክንያቱ ሞር እቲ ሓበሬታ ምስጢርናቶም ንኣሜሪካ ከተብፅሓሎም ትኽእል ሃገር ኮይና ክትስምዖም ስለትኽእል ኣብቲ መንገዲ ናቶም ድማ ሚት ካብ ሚት ምስኣቶም ኣትያ ስለዘየላ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝትወስዶ ዘላ ስጉምትታት ስለዚ እንታይ ገይሮም ክልቲኦም ኣብ ህንዲ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ናይ G20 ዓብይ ዋዕላ እዩ ክልቲኦም ኣይተሳተፉን በንጻሩ ናበይ ይመፁ ኣለዉ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ንቻይና ኣብቲ ናይ BRI ዝበሃል ዝነበረ ዋዕላ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ጌስት ኦፍ ኦነር ትዝዓበየ ጋሻይ ነይሩ ካብ ሃገሩ ሳሕቲ ዝወፅእ ናብኡ ክልተ መዓልቲ ዲገለ ገይሩ ናይ ልዕሊ 100 ቢልዮን ስምምዕ ናይ ንግድን ናይ ወታደራዊ ናይ ኩሉን ድማ ገይሮም እዚኦም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ከምኡውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዶብ ዘይብሉ ዝምድና ይብሎም ዘለዉ ምክንያቱ ክልቲኦም ብጂኦፖለቲካ ኣዝዮም እዮም ተሓላሊኾም ዘለዉ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ንክትቋፀሮም ንክተድክሞም ትፍትኖ ዘላ ማለት እዩ እታ ብራሽያ ተኣውጁ ዘሎ ብኔቶ ቻይና ፅቡቅ ጌራ ኣንቢባቶ ዘላ ንራሽያ ኣድኪምካ ድሕሪኡ ናበይ ካው ምዃኑ ትጉዕዞ ፅቡቅ ጌሩ ሪኦም ኣሎ ስለዚ እንታይም ክገብሩ ዘለዉ ካብዚ ክባን ካብዚ ዕፅዋን ካብዚ እገዳን ቁጠባዊ ማሕሰይትን ንኽወፁ ንሳቶም ድማ ናቶም መንገዲ ካውንተር ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ፀረ መጥቃዕቲ ክገብሩሎም ፀረ መጥቃዕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ድማ ቨሪ ስትራቴጂክ ኣብ ኩሉን ከም ኣሜሪካ ኩሉ ሓይሊ ካብ ኩሉ ሃገራት ዘይኮነ ኣበይ ከነድምዕ ንኽእል ናይ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ኣገዳሲ ናይ ነዳዲ መበገሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ብነዳዲ ገይሮም ንቻይና ክሕዝዋ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንኣሜሪካ ዓብ ሾክ ዌይቭስ ወይ ከዓ ብርቱዕ ራዕዲ ዝፈጠረ እዩ ምክንያቱ ወላ ንኤውሮጳውያን ክትሰምዑ እዮም ፅነ ኢልኩም ሾክ እዮም ኮይኖም ዘሎ ቢካዝ እዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ክመፅእ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ራሽያ ብእገዳ ተኣጊዳ ካብ ዓለም ተነፂላ ብቁጠባ ለሚሳ ወታደራዊ ለሚሳ ኢቨን ፑቲን ካብ ስልጣን ክእለ እዮም ዘልዩ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ክኸውን ዘይከኣለ ግን እቲ ዓለም ከም ቀደም ከም ዘይኮነት ቁጠባ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ንዓለም ዝእዝዝ ከም ዘይኮነ ፖለቲካዊ ፅልዋናቶም ድማ ደረት ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ከምቲ ቀደም ዝኣምንሉ ዝነበሩ ከም ዘይኮነን በንፃሩ እቲ ዝገበርዎ እገዳ ንዓታቶም ዝያደ ንቁጠባኦምን ንፅልዎኦምን ንታሕቲ ከም ዘውርዶም ተራይዎም ኣሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ይኹን ብፍላይ ድማ ንሃገራት ኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ክሳራ ዘሰዓበየ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ካብዚ ከመይ ገይሮም ክወፁ ኩሉ ሕጂ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ከመይ ክኸውን ይኽእል መሊሱ ካብዚ ንኽወፁ ደይኮነስ መሊሶም ጉድጓድ ኣብ ዝፈሓርዎ ይኣትዉ ኣለዉ ፅንዒልና ክንሪኦ ኢና እዚ ለስና since the Ukraine war started and yesterday he received a royal welcome the first country on his roster the UAE Abu Dhabi rolled out the carpet for him and how Putin was greeted with jets, horses, camels, and flags. His plane was flanked by a Sukhoi 35, by 4 Sukhoi 35 fighter jets as he arrived there for the COP28 climate talks. Crazy. Wow. ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት
ብጣዕሚ ብወታደራዊ ብዲፕሎማሲያዊ ብፖለቲካዊ ብኩሉ ዓይኒ ሓድሽ ቅርፂ ዝሕዝ ዘሎ ሓድሽ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝብሉ ሓድሽ ሓይሊ ሓድሽ ኣሰላልፋ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሓይሊ ብርግፅ ዘዳኽሞ ጥራይ ዘይኮነሲ ማዕሪዩ ተወዳዲሩ ከቐድሞ ዝኽእል ምዃኑ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኪዳን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ የኤውሮጳ ፀጋ ዝበሃል የብሎም ጀካሰ እቲ እንኮ ፀጋናቶም ዓቕሚ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ከርሶም ዘለዎም ፀጋታት የብሎም ካልእ የብሎም ኣሜሪካ ኦፍ ኮርስ ፀጋታት ኣለዋ ኣሜሪካ ፀጋታት ኣለዋ እዩ ከም ኤውሮጳ ኣይኮነስ ኤውሮጳ ሓንቲ የብሎም እዚኣቶም ግን ህዝቢ ኣለዎም ተርዲኹም ኣለኹም ፀጋታት ኣለዎም ከምኡ ድማ ከምኣቶም ብናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዕብለላ ዝተበደሉ ሃገራት መብዛሕትኦም እዚአን ሃገራት እዚኣቶም እዮም ዝቐርቡ ብኣይዲዮሎጂካል ማለት እዩ His limousine drone through the grounds of the sprawling palace, flanked by camels and horses with soldiers holding the Russian flag. Emirati military jets trailed, drew the Russian tricolor in the skies. He received a 21-gun salute. ስለዚህ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ናይ ፕሬዚደንት ንመራሒ ናይ ሃገር ዝወሃብ ክብሪ እዮም ሂቦሞ እዚኦም ከም ሕጂ ኣብ ካልእ ሃገር ከምዚ መሻርክቱ ዓይነት ካብ ቤላሩስ ድዩ ኢቭን ካብ ኤርትራ ድዩ ፍሉይ ዓይነት ኣቀባብላ እንተተገይሩሉ ፑቲን ያ ደቂ ሓዊዮም እዚኦም መሻርክቱ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢማራት ስትራቴጂክሊ ንኣሜሪካ ዝቐረበት ሃገር እያ ነይራ ክሳብ ዝቐረባ እዋን ስዑዲ ዓረብ እታ ቀዳመይቲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ እታ ዝዓብየት ወታደራዊ ኣፅዋር ትገዝእ ካብ ኣሜሪካ እያ እዚኣቶም ምስ ራሽያ ከምዚ ኣሰላልፋ ንኣሜሪካ ብዲፕሎማሲ ብፖለቲካ ብፅልዋ ድቃስ ለይቲ ዝኸልእ ምዕባለ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ኣሰላልፋ ናይ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ኣብ ጋዛ ዝተረኣየ ኩነታት ብሩይ ነቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ጠለብን ተገዳስነትን ከምዘይብላ ንእስራኤል ክትብል ኩሎም ኣብ እንዳጓሓፍ ክድርብዮም ከም ትኽእል ስለ ዝበርሃሎም ነዚኣ ብኮ እዚኣ ድማ ቻይናን ራሽያን ፅቡቅ ገይሮም እዮም መዝሚዞም ቅድማ ኣብ ዩክሬን ሪኦማ ነይሮም እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብ ራሽያ ኣብ እስራኤል ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ዝበርሃሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ንቐፅል ሕጂ It's ብጣዕሚ amazing ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ንዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ዋው This unusual trip abroad for the Russian president was supposed to be a great show of support between the two countries at a time when the Ukraine war has forced the world to pick sides. ኣብዚ ሓንቲ ክንክትበርሃልና ዘለዋ ኢማራቲ ንኣሜሪካ ቅጭ ከምፁ ኢሎም ወይ ከዓ ክሕርቁ ኢሎም እዮም ከም ዝገብሩ ዘሎ ወይ ንምዕራባውያን ሃገራት ባዕልኩም ትፈልጡ ንኽብሉ ኢሎም ኖ ናይ ራሻ ዘይተዓደነ ገንዘብ ኢንቨስትድ ኮይኑሎም ኣሎ ኣብኡ እዚኣ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀልኩም ነይረ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ናይ ራሻውያን ቢልዮነራትን ኦሊጋርክን ዝበሃሉ ናይ ኩሎም ቢዝነሳትን ገንዘቦም ኩሎም በዓል ስዊስ ኣብ ዘይደልይዎ ሕንፍሽፍሽ ኣትዮም እገዳ ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝገበሩ ቢልዮንስ ካብ ስዊስ ወፅዩ ናብ ዩኤኢ ከይዱ ትካላት ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ሄድ ኦፊስ ናተን ወሲደን ናብ ዩኤኢ ናብ ዱባይ ናብ ኢማራት ገይረንዎ ኣለዋ ስለዚ እዚ ክገብሩ ከለዉ ዩኤኢ ብዙሕ ረብሓ ይረኽቡ ስለ ዘለው እቲ ኩሉ ነዳዲ እውን ብመንገዲ ዩኤኢን ስዑድያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናቶም ነዳዲ ደይኮኑ ዝሸጡ ዘለው ካብ ስዑድያ ገዚኦም ካብ ራሽያ ብሕሱር ዋጋ ገዚኦም ናብ ኤውሮጳን ናብ ካልኦት ሃገራትን ይሸጥዎ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዓብይ ሃብቲ ዝፈጠረሎም ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ነታ ብኮ እገዳ ኣካል ናይቲ እገዳ ክኾኑ ስለ ዘይደልዩ ካብ ራሽያ ብሕስር ዝበለ ወሲዶም ብሕስር ዝበለ ኸ ኣይኮነን ሕሱር ጥራይ ዘይኮነስ ብባጤራ ናቶም ብዲርሃም እዮም ዝገዝዎ ዘሎ ነተዳዳሪ ስለዚ ናይ ዶላር ፅልዋ ኣብዚ ዞባ እዚ ካብ መዓልትና መዓልትና ጎደለ ይኸይድ ኣሎ ስዑድያን ኢማራትን ከምኡውን ቀጠርን ሰለስቲኦም ካብ ራሽያ ብናቶም ባጤራ ይገዙ እሞ ነቲ ነዳዲ ድማ ናብ ኣፍሪካ ድዩ ንደቡብ ኣሜሪካ ድዩ ንኤውሮጳ ድዩ ይሸጥዎ ኣለዉ ብዙሕ ቢልዮንስ ድማ መክሰብ ገብሩ ኣለዉ ስለዚ ብኩሉ ይኸስቡ ስለ ዘለዉ ሕጉሳት ስለ ዘለዉ ከም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ከምኡ ረብሓ ክትፈጥረሎም ስለዘይትኽእል ኤውሮጳ እውን ከምኡ ክፈጥሩሎም ስለዘይክእሉ ምስ ራሽያ ክፅግዑ ከምዚ ናይ ኣይዲዮሎጂ ስለተሰማምዑ ዘይኮነስ ረብሓ ኣለዎ መዓት ገንዘብ ይእትውሉ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት ነቲ ብኮ ፅቡቅ ገይሮም ዝመዝመዝዎ ዩኤኢ እዮም ቁጥሪ ሓደ The UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan welcomed his quote-unquote dear friend to Abu Dhabi. The two leaders last met in June at the St. Petersburg International Economic Forum, where the UAE head of state was the guest of honor. And during their talks, the two leaders discussed a mutually beneficial bilateral future and a strategic partnership. Putin pointed out that relations between Moscow and Abu Dhabi had reached an unprecedentedly high level. He described the UAE, in fact, as Russia's largest trading partner in the Arab world. Putin said,
So نايزن كلتا ناي UAE مس سعود عرب أبزل على درجة بتحكم زلون unprecedented يلو رقي هو إذا زرباونا زراوي كوينا لا تزل على درجة أما كلاي مبرا زمدنا بخطبة نمس UAE بتحكم زلو سعود عرب دما نعون خرخا خبو يكويهم زلو. That the two countries are actively expanding industrial cooperation while being involved in several major joint oil and gas ventures. The leader of Russia and the UAE, they also talked about the war in Gaza. They talked about the need to work towards permanent peace in the Israel-Palestine conflict. And yes, the other war, of course, the one in Ukraine, also featured in their talks. And after the UAE, Putin went to Saudi Arabia. He met with the Saudi Crown Prince, Mohammed bin Salman. Discussions in Riyadh also touched on the topic of oil, the war in Ukraine, and the war in Gaza. Putin told the Saudi Crown Prince that he expects to see him in Moscow soon. Quote unquote, nothing can hinder the development of our friendly ties. That's what he told him. So again, أب سعود عرب ونتخونه عزيز بوضخونه دبلوماسية رادي كونه ناي سعود عرب نجوس نموسكو كما تسمخانو عندما تغيروا له بتملا دحان قصلي لنا هنرينا قلتيفنا بكالك سجر سلسلهم. Yes. Remember, they are all part of the oil cartel consisting of 13 of the world's major oil exporting countries known as OPEC+. We can be absolutely certain that President Xi in Beijing, the closest contemporary ally of Putin, was watching this show with a quiet smile of great satisfaction. And since the war in Ukraine started, leading the West to impose harsh economic sanctions on Moscow, the UAE emerged as Russia's key trade partner. And earlier this year, OPEC Plus decided to cut oil output, which had far-reaching consequences, by the way, for US gas prices. And when they met on Thursday, Putin and MBS called on all OPEC Plus members to join an agreement on oil output cuts. In October, Putin was invited by dear friend. كم تريوا لهم حجون سعود عربن راشان بوتين مستراخبو قدام يتسقم تناتهم كم زي ناي دبلوماسي ناي بوليتيكات رادي كونه ناي قطبا ونيو ناي ندادي قرب كغدل تقرب تغديلو واغا سلازوسخ كلتيوم نتون كالوت هاجرات دما عبس الواصل زلهم ساتهم ادما قريبهم لهم علو مخن كلن هاجرات دما ربح لون تقرب ناتن تي بزحنا يندادي زغربو زنبرا يوحدوت براميلمو تواغا كم زوسخ سلازي بوحد قرب عب جنزب كم جرحبو يقبرو كابتي بزح زشطوا زنبر زدما نتواغا يندادي بخوميهم ناتوصصرو زخدو مبزحت غزي Xi Jinping for China's third BRI forum. Their ties, you see, are thriving despite Western criticism or the ICC arrest warrant. In fact, China says it has the right to collaborate with whichever country it chooses, and trade between the two countries soared since the war. Nothing can sever this bond, much to the dismay of the US, of course. But this is not the conclusion. Another nation enters the fray, further cementing this alliance while America and its allies watch helplessly. Iran. That's right. Today, the Iranian president, Ibrahim Raisi, visits Russia, officially invited by Putin. The focus أزياد ما يتشوك ويفز تسدزلا ني إيران ايزوليت جيروم كمتنا يراشا جيروم كتقواز حسب زنبرو إيران دما كافتي عصواناتهم كا مليو قاوتيا بوتين نزن كلت هاجرات بفلوي كبري تقبلهم انجيدوم تسمامي مستملسه لك موسكو اب نيكست داي دما بريزيدنت ناي إيران نابتي نا موسكو متيوا مالتي حنت معرف دحيرو دما ناي عمان وراس عرات ناي نكسنت na Moscow خير سلازي ات دبلوماسياوي اوفنسيف ناي بوتين اتس ريلي وركينج اذا كل زغبر زلو دما تشاينا بدحريت يطاقعون بحاجوت يفنچحو كم زلو مغنياتو everything راشا زغبرو زلو ات دبلوماسي تشاينا زهاندسوتون بدحر مغارجا دسرحاتهم مخانو እዚ ድማ ኣብ ምስራሽ ክግበር ከሎ ድማ ንኣሜሪካ እቲ ሩኡይ ፅፍዒት ንገፅ ስለ ዝኾነ ንቻይና ዝያዳ ይሕጉሶም ምስ ቻይና እንተገይሮም ትግበር ነይሩ እዚ ኖርማል ምስተሓሰበ ምስ ራሽያ ነታ ክንፅልዋ ዝሓሰቡ ንፑቲን እቲ ከጥፍዎ ዝሓሰቡ ከምዚ ኢሉ ኣብ ስቴጅ ናይ ዓለም ክረአ ከሎ ንኣሜሪካን ነቲ ምዕራባዊ ዓለምን أزيو برتو صفعيت أب قصي زبهال زاب دبلوماسي. Points of discussion during Raisi's single-day visit will include the expansion of economic ties between Iran and Russia. Now, beyond economics, regional concerns such as the Gaza conflict will undoubtedly be high on their agenda. The meeting with the Iranian leader follows a day after Putin's visit to West Asia. Since the invasion of Ukraine, Russia has turned to Iran for weapons, with Iranian drones on top of that shopping list. They have. So, abzikr dana khlalo, it's a very, very important, delicate situation. إيران ني راشيا بمسرته أبزكوناتنا يوكرين لعلي تشاينا وننتقونه بوتاتراو حيلي زحجزت هاجرين عن زارب زلنا. سلزي إيران درونسنا إيران كمون عبي وتاتراوي مدافع ديو كالي شيلسنا إيران نتوجه بفلا راشيا أبتمجمريا قدامه جزاتنا يتوجه تزينا برا ريزيرفنا يتوار. مستكمت أبجل بوينت أتوار ودياني راتي كفري وزخولا أتوارن أتأبتي وجز تكملز نبرات أتوار معري نبرن دحيرو جنتي ريموبيلايز لزجبر أبزو هنزي تي ميليتاري
manufacturing capability ناي تهاجر لأمريكا خوينو اللي يزبال أبتو مجمريان كومينا برد أبتو وانتي ناي إيران حاجز وساني نيرو سلازي إيران أقد تاسي تراسل تتعوت تتقدم زنبران في اللي تسجيرو ترايدي كونس بزح زخونة زمدنا بمنصرو راشا عبزوان زنتاي زبال زلو نإيران ناي نيوكلاراوي تكنولوجيا حاجز كتباهم تغلن كتدقفاهم تغلن بزو حسبات زسقوا زلوي إيران نيوكلار تحيزا دما أبتو زوباتي بفلاي نا أمريكا مفرح موداتا كوني زد ما يتي عبي نتكونتات سلازي إيران كتا مس راشا زلو ركب مس تشاينا زلو ركب تشاينا بزح انفستمنت قبر لا سلازي نت قدانا أمريكا دما تحيساتهم توصي قبروا له زد ما نتنا عالمنا باور ناي أمريكا ناي مربع عالم زنبري عقمنا ولا ناي إقدا إنه قد الخمس خيب زد ما نتن بايديولوجيكال مسودي سما حجرات كم على إيرترا وننتخوني تسفاز بكونتاتي مغنياتو ناي أمريكا أجراتات كاو مهدمو تخونوا له من جدي إنما زي ما تسلزلو ناي هوب إذا كونتات زي I am very sure air trap like President says نزي serious لكم زكاة له. Have helped turn the tide of the war in Russia's favor. This is addressed by economic partnerships as both. كم بتعرف تريوم زلوا ناي أمريكا ناي عبد إنجليز ناي فرنسا ناي جرمن أبرع دخم زلوا بخلو سلواناتهم كابت أجاتات زت فهم كم زلوا بفلايتهم ناي أوروبا عبد إنجليز إيكونومياتهم كم معلتي كاب كرايسيس غي زلوا إيكونومي دلوا فرنسا again أب أفريقيا زلوا سلواري وكاب حجرنا بحجر نات الرزي وصلوا زنبرم مزمزة نات أفي خيدالو جرمن بسنكي أمريكا زجبرتنا يوكرين وجه قطباناتهم بعلم كميز نبرة روك ستارز نبرة قطبة بعلم ناب كرايسيس يتيوم كابز كرايسيس كوتس يقولوا دي ما يوصلون مغنياتو ناي تكنولوجي ملوات مثل زجاتم زلوا عب منجو كترفز يقولوا هاجر كيكونوا عبس كازلوا هاجريا شو سلاسين أمريكا نعتاتهم بحوت أبيسا نداديوم يشطلوا نتكلوا جرين ريفوليوشن بلا بلا بلوز نبرو أبون كم زيلو أبز حلف أب دبي استجبر كوب 28 زبال أبتز تصادفوا خيبة وانتاجر نشتي أبركو تطرح قبرهم زدلي سلازي تقولوا نانسا نسزاربو بتكبار كم زي دقفوا أريوم من عالم. Nations confront a cascade of sanctions led by the US and its allies. This year, China made its presence felt in West Asia. Just last week, the UAE and China, in fact, inked a multi-billion-dollar deal. Before that, Beijing hosted foreign ministers from 4 Arab countries to discuss ending the Israel-Hamas war. It all started last year when Xi Jinping visited Riyadh in what was termed as a crucial visit. It was the biggest diplomatic initiative in the Arab world, in fact. It showed Saudi Arabia's intention to expand global alliances beyond a long-standing partnership with the West. It was the coming together of a global economic powerhouse and the Gulf energy giant. It completes this axis of nations, influential not only in their neighborhood, but also across the world. CHIMS is an axis that is ready to curb America's sole superpower status and dominance. Equally important, Iran is also. سمعكم مرة إذا CHIMS بهالزلو زمدنا تشاينا إيران موسكو رشا مالتيو سعودي أرابيا بلاس UAE إزي نا أمريكا تسلوا عبتزو باترادي كونس بعالم درجة كتفوز خلنا نطلع إزيو كابت بريكس نلعلي حيلو زلوا عقم إزيو مخنياتو استراتيجيك زخون تسقطها تلوم كمدما هابتلوم كالدما تلواناتهم نحيي لي مسألة أب أفريقيا زين هجرازيات تاريخيا عبت الوازلونين سلزي إن أمريكا كتفوز غل ويكا نتعب لنا أمريكا تتوقع بلزغل نطلب وتدراوي بدي بقطبة بكالس أجاتا ترينا زي يونيت زي خون كم زغل يزن جرزلو. So at the hub of this geopolitical realignment, it is forging closer ties with Russia and China, hoping to ease its economic woes and build a powerful new axis of power, one that is capable of countering the US-led West. And let's not forget Iran's decision last year to sell armed suicide drones to Moscow to aid its war against Ukraine. All three say they face multiple threats, a sort of military as well as economic strangulation by the US and its friends. For Iran, the picture is clear. It has been at a virtual war with America for half a century after all, and most of the time alone. And today, it is part of a powerful alliance. Its isolation has been broken. We are calling CHIMS an important development in international relations because of its great ability to control the Asian scenario for the foreseeable future. سمعوا this is very powerful and insightful analysis إن رزلنا مخنياتو إيران نعمتات بين أمريكا بين نحن تهجرنت إلى تحرمنا إيران كابت استراتيجي زد ما كلهم تماهيرو مالو سلزي راشا ديق زبالة وجنا ناتو نا أمريكان experience قبل له إيران ديق زبالة الجدان وتهدروا مدلواتن نمفرهن نعمتات زراعية تيو أوشت أول بزح بوليت قبل هذا نبرة أمريكان إسرائيل تشاينا عبزين كلتين زورده هذا مع تابع عليها مخانو 100 خامسة الرجاجي جمالو سعوديان إمارات دما نتكون تاتي بزبالة أكم زمزوه أمريكان يوروبان كم زيد ليوم تردي ومالو مخنياتو مساعتهم وقف فترة دليل يمكن اتربحها أبتي آسيا أبزي آسيا جوجن
مس أفريقيان إيسيان أبو خمزة له فليت أماله بس حزبه ويزله قربتنا توم ويزله إتي إيكونومي خان أبو قلت خمسة خي تردي وماله سلازي إتسقطاتنا ويزله سلازي نيروبان أمريكا مساتهم نيكالات بأسيد ليكانيو شلل الكاجن نفط زواج أكم خات أجد سنة الله إلى ماله زد ما يتزح أبي powerful unity نتي معرباوي على عبلان أزاز زنبر حيلي كداخل مزخل إزبال زلوزي. And there's only one loser here, the United States of America. America may remain a superpower, but chimps could become a second military and economic strategic power. There is one collateral question. Has China filled the strategic vacuum in the Gulf left by India? We will leave that for you to ponder upon. So, this is very, very important. هجي أمريكا خنتاي قبر ملس تقبر الله اسكن اسمع. زي جيوبوليتيكا كما يردو مالو. هذا كابز أبزوانزي نزو قداي زي سعبن تاي لهم زمتوزو الأمريكاين. هذا كابتي رايوه. Choose your leader يبلو له. أمريكا بزودق أبسكالا كديف زي كل مراحي كتمرح كلا كمي جيري عن صار بوتين كتعوتنا طب هلا زي فيديو زي بتدقى قامي شيرز قبر وازلو فيديو. معناته نا أمريكا دبلوماسي لك كم زي بايدن أبسكالا زود كوزلو أبز خد ود كاتيجات ما خمزلو كم زي أنا قبر يوم زري وازلو نا بوتين دما ستريت زخيد دبلوماسي خدال كم زلو بتدقى قامي زي لا يلن كان معبالة ني بايدن أبي يبصح ولا سمعج. Congress needs to pass supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday resources. As simple as that. People are either. If Putin takes Ukraine, he won't stop there. It's important to see the long run here. He's going to keep going. He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally, if he keeps going, and then he attacks a NATO ally, where we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. American troops fighting Russian troops. American troops fighting Russian troops if he moves into other parts of NATO. So إذا دربات سمعوا لهم أنت عايز بلزلو تخون زي كيليو if you know a little bit about geopolitics يحس خمسة لفلوتيو which is very normal ابن أمريكا politica مالتيو أنت عايز بلزلو نبوتين ناب يوكرين تتعويتو نافكالوت هجرات كخيد مخادس لزي تعرف سراويتنا عتنا دما بتن احنا تسمى معنا يمس ناتو سراويتنا خيدنا كنكلا خلص لزلنا سراويتنا نخيد كنجددنا أنت عايز قبر زلو شتارا بايدن نيوكرين جنزب كبيرة ليلا ترجمون لهم علامات تحريمي أوروبا بخطبة كم زلهم سجيرهم ميم ده رجع كتنسوي كلون يوم نوح متات كوزلهم كابتي كومبيتيشن ناتهم زنبرة تعليم يوم تسمدنا مسراشة زنبرة أبريسهم ميم maybe كمل صغيرين it will take time أنت عايز قبر زلسكي نسوني يوكرين حجز كم زيادة ليش تعرض عزله مغنياتو أنت يقولوا له توم ريبابليكان قد من يوكرين محجزنا نايدوب قدينا معلبو خنقبر لله نايبلو نايدوب قدينا أمريكا أيقونا نبوارح بعمتات كودا زغلا يكون بزح سجما زلوا سلزخني سلزي نبو ني يوكرين محجزنا نا تنايدوب قدينا تودينا ترى أنت تسمع معنا يقولوا له من البعض تأنكو خد كون تخلجي درجة كم زي ني بوتين نمش قاعد تخوينه من البعض تزي كونجن زكونا تدري وزلوا ني بوتين كينو يوكرين حليف ني يوكرين ممكن قاعد صار خمسة دلي مبزحتهم نا أمريكا بوليتيكينياتات ويدماتهم استراتيجيست سيفولتيا مغنياتو نعم يوكرين تقصاصير زرب حنا قرسل زي بلو أتزد لي استراتيجيك بوتات هيزوا كل خلي عودوا قبلي أبوشت يوكرين نعوز قلقل من قصير نبين حاجات فادا أمبر أو قف قبل كم زي اللي مغنياته راشا عزيز عبيو نتحقروا كمان نقاط صار تجمع كم زلوا بزحات كيلاتات نايت زوباتي زاربوي سلزي قدميون ناب يوكرين زخده تناينيتو تعبيت ينبر بوتين نابوك خيس لزلي يكون شع جزء مثلا قطعي بمالو يوكرين أكل ناي نيتو خد كونايت خلنا مهنياتو أكل ناي نيتو تخينا أتصوركم أباف دقة جزانا خطهم سويهم الزخاء قبولا يكونن كأي مسمار يلوم مبنيرم زين كم تي بريزنت ساس تدقة جام زبالو نيتو وج تمال زع وجد يكونس دحلفة 3 عامات أفتيس تسمع معينيرو أمريكا قالوا يبقى مبنيرم من رشا كابت زنبرة نقد 100 قادو 5 كيلو نعود حسام 19 هجرات نبنيته بمتاو نيراشا كونتات أي قد سناني بمبال بتعبيتي خد نيرم وتشيت ناتي نيرو هجي نا أمريكا بوليتيكانياتات حماقات مخانم كاب أمريكا ويان سمع هجي listen to this one كساب كندي بلشونا كم زلو Ukraine. I want to say one thing about the tie to Ukraine, if I may. So foreign policy experience is not the same as foreign policy wisdom. I want everybody at home to note that I was the first person to say we need a reasonable peace deal in Ukraine.
Now a lot of the neocons are quietly coming along to that position, with the exceptions of Nikki Haley and Joe Biden, who still support this, what I believe is pointless war in Ukraine. And I think those with foreign policy experience, one thing that Joe Biden and Nikki Haley have in common is that neither of them could even state for you 3 provinces in eastern Ukraine that they want to send our troops to actually fight for. Look at that. This is what I want people to understand. These people have, I mean, she has no idea what the hell the names of those provinces are, but she wants to send our sons and daughters and our troops and our military equipment to go fight it. So reject this myth that they've been selling you, that somebody had a cup of coffee stint at the UN and then makes $8 million after, has real foreign policy experience. It takes an outsider to see this through. Look at the blank expression. She doesn't know the names of the provinces. Fight for. And there's your puppet masters right there. The donors right there that are playing her like the puppet masters. Hold on. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪቬክ ክበሃል ቪቬክ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ንሪፐብሊካን ክውክል ቀሪቡ ዘሎ እዩ ሓደ ማልቲ ሚልዮኔር እዩ ብገንዘቡ ዝጣፋ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎም ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ኤክስፐርት ዝበሃሉ ልቦና ናይ ፎሬን ፖሊሲ ርዲት ዘይብሎም ሰባት እዮም ሓንቲ ካብኣቶም እዛ ኒክ ሄሊ ትበሃል እያ እዚኣ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ዩክሬን ከይድና ክንዋጋ ኣለና ሰራዊት ክንሰዳ ኣለና ኢንፋክት ኣብ ዘለንቀነ ብምስጢር ወፂሎ ታከር ካርልሰን ኣውፂዎ ኣሎ በዓል ኢሎን ማስክ ኮሜንት ዝገብርሉ ዘለዉ ኣዘረባ እዩ እንታይ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ሎይድ ኦስትን ዝበሃል ተጸሊም ሰብኣይ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ነቶም ኮንግረስ ኢልዎም እዚ ገንዘብ 100 ቢልዮን ዩክሬን ተዘይሂብኩም ደቁኹም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ከይዶም ከም ዝዋግኡ ክንገብር ኢና ኢሉ ኣፈራሪዎም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናብኡ ክሰዱ ከም ዝደልዩ እዚ ድማ ብህዝቢ ኣሜሪካ ዘይግዳስ መንግስቲ ከም ዘለና ብምባል ከይሶም መጃ እንታይ ይብሎም ዘን እዩ እዚኣት ትሪእዎም ዘለኹም እዞም ፖሊሲ ኤክስፐርትስ ናትና ኢልኩም ተቕርብዎም ዘለኹ ኣብ ዩክሬን ክልተ ዞባት ርቁሑ ኢልካዮም ክረቁሑ ዘይክእሉ እዮም እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ዝረኣና እዩ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም ብዛዕባ ሃገራት ኢዶም ይእትዉ ኣፅዋር ይሰዱ ውጊ ይፈጥሩ ሰብ ይዕንዉ ስለዚ ካብታ ዝበላ ሰለስተ ከማ ክጠቀስ ዘይትኽእል እያ ኢልዋ which is true ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ጋዛ እውን እንተኾነ እዚኣ ሰብ እዚኣ ንኩሎም ኣጥፍዎም ቀተልዎም ዝበለ ሰብ እያ ነይራ ስለዚ ከምዚኣቶም ዓይነት ብፍጹም ርዲእ ዘይብሎም ዝተገዙ ዝተበሉ ዝበልዎም ዝብሉ ሰባት ኣብ ካልእ ከም ፃልኩም ኣብ ዞ ውድድር እዚ ቪቬክ ንኩሎም ጉዶም ያውፅዎም it was very shocking ካብኣ ትበልፅ ግን ስለ ዘላትኒ let's listen ናይ ኤሮፓ ናይ ዶቼ ቬለ ኮመንተር ብዛዕባ እዚ ኩነታት Russian President Vladimir Putin is holding talks with his Iranian counterpart Ibrahim Raisi in Moscow as part of a group of meetings focused on the Middle East. Russia and Iran's growing military cooperation are expected to be discussed, as well as Moscow's war in Ukraine and the Israel-Hamas conflict. The meeting comes after the Russian leader visited the United Arab Emirates and Saudi Arabia, where he held. Let's examine this with Velina Chakarova, who's a senior advisor at the Austrian Institute for European Security Policy. She joins us from Vienna, and you're very welcome. Now, Mr. Putin's talks with Iran's Ibrahim Raisi, they're focused on Israel's conflict with Hamas. But last time they met, Putin was lobbying for support for his invasion of Ukraine. Is that conflict also a focus of Russia's diplomatic push? Oh, yes, absolutely. And in fact, Russia relies on the Iranian military aid, mostly coming in the form of ammunition, drones, of course. And there are even speculations that ballistic missiles could be the next step. Right. And so as far as Mr. Putin and the Middle East go, we saw him jaunting around. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብፍላይ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ኣብ ዝሓለፈውን ቅድሚ ቁርብ ትለይ እዋን ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ንኢራን ከይዱ ከም ዝነበረ ናብ ቴህራን ምስ መዘኑ ሚኒስትር ምክልኻል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ውዑል ከም ተሰማምዑ ከመይ ጌርካ ኣብዚ እዋን እገዳ ነፍስኻ ክትውፅእ ትኽእል ኢራን ነዊሕ ተመክሮ ስለ ዘለዋ ኣብኡ ንራሽያ ብዙሕ ከም ዝሓገዘት ኣብ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ቴክኒካት ከም ዝምሃረታ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኢራን ነዊሕ እዋን ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እገዳ መታ ወታደራውን ቁጠባውን ዕቤት ዝገበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ከመይ ጌርካ ነቲ እገዳ ተሽክዖ ብዙሕ ምሂሮሞም እዮም እዚ መንገዲ ብኢማራትን ብገለን ዝኽዮ ዘሎ ቁጠባ ናይ ራሽያ ከምቲ ዝሓስብዎ ዘይምማቱ ድማ ቴክኒክ በቲ ቻይና ምሕጋዞም በቲ ድማ ናይ ኢራን ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣገባብ ናይ ስልቲ ናይ ስትራቴጂ ከመይ ጌርካ ንገዳ ናይ ኣሜሪካ ተሃድም ስለ ዝሓገዝዎም እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ እትርክብ ናብ ዝለዓለ ሚሳይላት እውን ክሰግር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኢራን ኒውክለራዊ ኣፅዋር ከይተጥሪ እስራኤልን ኣሜሪካን ብዙሕ ግዜ የፈራርዋ ከም ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንራሽያ ዝከፈራርህ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ እሞኻ ንራሽያ ኣብቲ ልክዕ ትደልየሉ ዝነበረት ውሑዳት ሃገራት ጥራይ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ
إيران أبي حاجة سلز جبرت لا زخون يكون سجمتي أمريكا يكون أوروبا خبروز زغل أنت إيران راشا كدق فخم تغل تشاينا كدق فخم زغلو نتصور كوين اللابزوان ذات واي أمريكاون أنت إيران زخون سجمتك توس زي تدل مغنياتو سالسا يكونت عالم بغاتا كجمبر سلازي غلاب زكونت هاتزي سلازي تسمم نابزلا على درجة يخيط كم زلو ياتنكر زلا. And in the last day or so, what's he trying to achieve there? Well, the relationship between Iran and Russia is deeply rooted and is, of course, geopolitically also formed given the overlapping interests in the region and beyond. Of course, when I say beyond, I mean mostly the U.S. position on many issues, not only on the two ongoing military conflicts in Eastern Europe and in the Middle East. And here, of course, what they also coordinated was the help for the Syrian President Assad. So a lot is going on also when it comes to the future membership of Iran in various regional formats under the guidance of Russia or with the coordination of Russia. Think of the membership of the upcoming membership of Iran also in BRICS starting with next year. Right. And in this year, of course, it was also the Shanghai Cooperation Organization. Right. So they have lots of interests in common. Is it sensible to call them allies? Yes, it is sensible to call them regional allies, even though that they have, of course, also certain conflicting interests, for instance, in the energy sector, because both Iran and Russia sought for a very long period, in fact, to supply actually the old continent, Europe. And we know for a fact that Iran has been under sanctions for a very, very long time, and now Russia is in the same block. So both can also learn actually from this experience that Iran had with American sanctions in the energy sector. So mostly it is a regional alliance, and it is, as I said, on the one hand, actually meant to tackle the U.S. geopolitical interests around the globe, and it is stretching over several continents, even reaching to the Latin American continent. But on the other hand, of course, it is mostly also about coordinating actions, measures in the Middle East and in Europe. Yeah, of course. And as Mr. Putin travels, although his travel is restricted, US very much in his sights, describing the Israel-Hamas war as a failure of US democracy, as well as these meetings with BRICS as he tries to sort of break the US hegemony. انتايو تي كونتات كم نريو زلنا بوجن أوروبا ببزح سكفتات يوم زري وزلوا already تي أوروبا كتكملوا تخلد نبرتك لنيا استراتيجي أب جيوبوليتيكا تا مكينة ويتا مركب كيدا ياسا روح جي كمي جيركا كتعرض غلي معناته أوروبا مس تشاينا أزيز بوز نا بيزنس ديلز نبرم بسنك أمريكا كولابس جبرالو مسراشة تزعبي ديلز نبرم ناي ستا ناي ندادي ناي قطبا ناي كلمة كله إز فايل جيري بفلا قطبا ناي جرمن تزعبي إندسترياتو ناي كار إندستري تي كيميكال إندستري مسراشة عبزم دناي نيرو نداد بحصور نارغبة داغا ناي راشا دما دارغا ناي جرمن داغا نيرو جرمن مرة يدومينيز جبرو نيرو إز كله أتي نداد بناصا بحصور زرخبو بصفف مانقد زرخبو زنبرو ترايدي كونس تكل داغا دما نعطاتهم تريفو من بحيت ولا داغا ناي راشا داغانا راشا تشاينا بحتاتو تركي تدخلوا تبالا ايران تبالا امارات كلاتهم زياتهم داغانا راشا تتقيمملو نتصغاتاتنا راشا دما بقدامنت بحصر واقع زرخبو زلو ساتميم سلازي እዚ ኩሉ ድማ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዶላር ገዲፎም ብናቶም ባጤራዮም ዝነግዱ ዘለዉ እዚኦም ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ንግዲ ናይ ራሻ ሙሉ ብሙሉ ብናይ ቻይና ዩዋን እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ዩኤኢ ዝገብርዎ ዘሎ ብናይ ዩኤኢ ዲርሃም እዩ ዘሎ ምስ ስዑድያ ዘሎ ምስ ብናይ ስዑድያ ሪያል እዩ ዘሎ ስለዚ ንእንካን ሃባን ስለ ዘለዎም እቲ ባጤራ ናይ ዶላር የድልዮምን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ዓብ ተስፋን ፍናንን ሂቦና ኣሎ ምክንያቱ ዶላር ኣብ ኢትካ ስለዚ የለ ኣሜሪካ ፕሪንት ገይራ ድሌታ ክትገብሮ ትኽእል እያ ንስኻ ግን ገንዘብካን ወርቅኻን ሸጥካ ነዳዲኻን ሸጥካ ክትረባ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብናትካ ባጤራ ንስኻን ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእል ምስ ካልኦት ሃገራት ክትነግደሉ ትኽእል ንኣብነት ኬንያ ካብ ስዑድያ ነዳዲ ትገዝእ እንተላ ዶላር የድልያን እዩ ምክንያቱ ኬንያ ነዳዲ እንተገዚኣ سعود عرب دما كاب كينيا توزدو افوكادو دي حرشاو نغرات دي ازول سلازي باتيراناتن كسغاغرا خلاني ايرتران اثيوبيان اند دسما معنيرن وي ايرتران سودانن وي ايرتران جبتن دولار يد لي كان ان كان هبان تلكا نغدي ابنت افدغ بحرخات تقام تلخا كم ان كان هبان كتبل كلخا كم كتقام تخليخا منالبات جبتن ابنت باثيوبيا بدولار غديفا بباتيروم كتقام تخليا جن تصغم زلو نجبت كاب كندو كندتناي ودب ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ክንዱ ካብ ኢትዮጵያ ዘይጥቀሙ ኮኑ ኩሉ መንበር ማዕረት ትጥቀም ድሕሪ ኮይንካ ገንዘብካ ክትጥቀም ትኽእሊኻ ናይ ዶላር ጽልዋ ድማ ይጎድል ኣብዚ ኩሉ ኩነታት ድማ ዝኸስር ዘሎ መን እዩ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ እቲ ናይ ዶላር ዕብላላናቶም ባዕሎም ብዝፈጠርዎ ፀገም ሰብ ብኻልእ መንገዲ ተገዲዱ ራሽያ ተገዲዳ ካልኦት ሃገራት ድማ ነቲ ብኮ ንክጥቀሙ ክብሉ ካብ ዶላር ይሃድሙ ኣለዉ ንዓታቶም ድማ ንቁጠባናቶም ሞር ናፅነትን ዓቕምን ፓወርን ስልጣንን ይሂቦም ኣሎ ናበልና ናይ ሎም ኣርስቲ ጂኦፖለቲካ ከመይ ከም ዝመስል ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይ ሆፕ ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ እዚ ቨሪ ቨሪ ፓወርፉል ኤርትራ ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር እያ ግን እዚ
ጽቡቕ ተስፋ ዝህብ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ራሽያ ወይ ኣብ ቻይና ኮይኑ ዝዛረቦ ዝነበረ እቲ ሓያል ዶሚኔሽን ሄጀመን ናይ ኣሜሪካ ናቱ ጽልዋን እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ ካልኦት መንገድታት ይመጽሎ ዝብሎ ዝነበረ ኤግዛክትሊ ኦን ሪል ታይም day by day ክፍጸም ንሪኦ ኣለና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣለያንስ ወይ ከዓ ዝምድና ድማ መግለጽናት እዩ እናበልኩም ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድኽል ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነዛ ቪድዮ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኩኑ ብላኩም ተጽብቑ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you.